Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yakiriye umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nucleaire National Automatic Energy Agency, Rafael Mariano Grossi, baganira ku ngingo zitandukanye zijyanye no kubyaza umusaruro izi ngufu. Rafael Mariano Grossi ari mu Rwanda aho yitabiriye inama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa 2025 imaze iminsi ibiri iri kubera i Kigali. Iyi nama iri guhuza inzobere zo mu bihugu 30 higwa ku kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire, cyane cyane mu kureba uko zabyazwa amashanyarazi hifashishijwe inganda nto zizwi nka small modular na microreactors. Itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu byanyujije ku rubuga rwa X rigira riti baganiriye ku bushobozi bw'ingufu za nucleaire mu iterambere ry'ubukungu ndetse n'intambwe u Rwanda rwateye mu gukoresha inganda nto za small modular and microreactors. Ni inganda nto zitanga amashanyarazi aturutse ku ngufu za nucleaire. Uruganda rumwe rushobora gutanga umuriro wa megawati 100 gusubira hasi. Ni inganda zishobora gushyirwa ahantu hato nko ku buso bwa hegitari ziri hagati ya 15 na 50, zigakorwaho n'abakozi bagera kuri 230 ndetse ziba zakwimurwa mu bice byitaruye umujyi. Ni inganda zitangiza ibidukikije nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango ushinzwe ikoreshwa rya nucleaire ku isi World Nuclear Association bwagaragaje ko ikoreshwa ry'izi ngufu rigabanya toni 29 z'umwuka uhumanya ikirere wa CO2 kuri gigawati imwe ku isaha. U Rwanda rufite gahunda ko bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2030 ruzaba rufite bene urwo ruganda rutanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire, ndetse bigateganywa ko mu bihumbi 2028 ruzaba rwabonye abakozi bose basabwa. Amashanyarazi aturutse ku ngufu za nucleaire aboneka hifashishijwe ubutare bwa uranium. Bafata uranium bakayitunganya, atome zayo zikitandukanya ku buryo zitanga ubushyuhe bizwi nka fusion nucleaire. Amashanyarazi aturutse ku ngufu za nucleaire aboneka hifashishijwe ubutare bwa uranium. Bafata uranium bakayitunganya, atome zayo zikitandukanya ku buryo zitanga ubushyuhe. Ubwo bushyuhe nibwo bifashisha bagashyushya amazi akavamo umwuka nyamwuka, akaba ari wo bayobora mu mashini ugatanga amashanyarazi. Aho hashyuhirizwa amazi niho nuclear reactor zikenera amazi make ugereranyije n'akenerwa hakorwa amashanyarazi asanzwe. U Rwanda rumaze igihe rufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo iryo koranabuhanga rigerweho. Nko mu bihumbi 2023 rwasinyanye amasezerano na Dual Fluid Energy Inc. yanditswe mu Budage no muri Canada kugira ngo ikorere igerageza rya nuclear reactor mu Rwanda. Ibyo byajyanye no gufatanya n'ibindi bigo byo mu Burusiya no muri Amerika kugira ngo hibandwe ku gukora small reactor. Iranium itanga amashanyarazi menshi kandi ku ngano nto, kuko garama imwe yayo ishobora gutanga megawati imwe ku munsi. Ni ukuvuga ko ari ingufu zingana n'izatangwa na tone 3 z'amakara. Ubaye utunganyije ikiro kimwe cya uranium wabona umuriro ungana na megawati 1000. Ni umuriro u Rwanda rutarageraho kuko inganda zitunganya amashanyarazi mu Rwanda zigeze ku bushobozi bwa megawati 406.4. Icyakora Rafael Mariano Grossi yagaragaje ko u Rwanda ari urugero rw'ibishoboka bijyanye no kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire. Yavuze ko kubyaza izi ngufu umusaruro hagamijwe amahoro ndetse hisunzwe ikoranabuhanga rigezweho ari ibintu bigezweho ku isi. Yongeyeho ko nta mpamvu n'imwe ifatika yatuma Afurika isigara inyuma mu bijyanye no kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire, na cyane ko ari umugabane ufite umutungo kamere wafasha muri urwo rwego. Ati ikoranabuhanga riri kuduha ibisubizo, rikaduha andi mahitamo tutigeze tugira. Ubu niyo mpamvu abantu benshi bashishikariye small reactor. Iryo koranabuhanga rifite akamaro kuba izo nganda zakwimurwa no kuba zakwigonderwa n'ibindi. Ntako bisa kuba dufite aya mahitamo. Yavuze ko iby'ibihugu bisabwa kugira ngo bigire izi nganda harimo kugira ibikorwa remezo, kubakira ubushobozi abazikoramo binyuze mu kubaha amahugurwa n'ibindi bifasha igihugu kugira nuclear reactor mu buryo bwihuse kandi buboneye. Yavuze kandi ko umutekano nawo ari ingenzi mu guteza imbere ibijyanye n'umutekano w'ibyo bikorwa. Yongeyeho ati International Africa Energy Agency iri gukorana n'ibihugu bya Afurika, icyakora u Rwanda ni urugero rw'ibishoboka. Yavuze ko mu gukomeza gufasha Afurika kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire, ibyo biganiro babigiranye n'ibihugu nka Nigeria, Maroc, Tunisia
Tunisia ndetse na Misiri kubaka uruganda rwa mbere rutanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire. Yavuze ko ari ibiganiro bagiranye na Sudani, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Senegal, Kenya, Namibia na Afurika y'Epfo, isanzwe ari nacyo gihugu rukumbi muri Afurika gifite bene urwo ruganda. Yavuze ko ari ibiganiro bagiranye na Sudani, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Senegal, Kenya, Namibia, Afurika y'Epfo, isanzwe ari nacyo gihugu rukumbi muri Afurika gifite bene urwo ruganda. Grossi yavuze ko mu minsi mike ishize bateye intambwe ikomeye basinyanya amasezerano na Banki y'Isi izafasha ibihugu bitandukanye gushora imari mu bijyanye no guteza imbere ingufu za nucleaire. Yagize ati mu gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye tuzaba duhari. Umumaro w'ibanze wacu ni uguteza imbere ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire mu mahoro. Batarakorana natwe iki nicyo gihe. Inzobere zacu zirahari, kubo twatangiranye kandi imikoranire twabizeza ko tuzababa hafi. Nta mpamvu Afurika itagira uruhare muri iyi gahunda iri guteza imbere ubukungu bw'ibihugu bitandukanye. Ubwo yafunguraga inama yiga ku guteza imbere ingufu za nucleaire yari iri kubera i Kigali, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko mu 2050 u Rwanda ruzaba rukeneye hafi gigawati 5 z'amashanyarazi. Yavuze ko ariyo mpamvu u Rwanda rwishingikirije ku ngufu za nucleaire.